ko twabitangaje ku munsi w'ejo icyo twakoze nuko twatangije iperereza ku bantu bashobora kuba baragize uruhare muri jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 bari mu gihugu cy'Ubufaransa bafite ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Ni abantu ku giti cyabo, ntabwo ari Ubufaransa. Ubufaransa u Rwanda rwakunze kurushinja kugira uruhare muri jenoside. Murabona biza kuborohera kujya mu Faransa gukora iperereza? Mbona wundi nta mpunyege zakabaye zibaho kuko ibivugwa ku mubano w'ibihugu byombi ntabwo tubuza gukora akazi kacu nk'inzego z'ubutabera nk'ubushinjacyaha, kubera yuko n'inzego z'iwabo zishinzwe iperereza ziza mu gihugu hano bagakora iperereza ku bantu ku madosiye y'abantu bakekwaho ibyaha birimo jenoside bakisanzura. Ntekereza rero yuko hadakwiye kubaho impungenge yuko bitazatworohera, kubera yuko nabo biborohera iyo baje hano. Muri gukorana n'abandi kugira ngo muzabashe kubona abo bantu mukeka mukaba mwaganira nabo? Twandikiye inzego zibishinzwe mu Bufaransa kugira ngo tubone ubwo burenganzira. Ntabwo ndi bukubwira amazina ngo nandikiye nakanaka, ariko nabura ko ari inzego zishinzwe ubutabera mu Bufaransa, nkuko nawe iyo wagiye kuzana watwandikira twavuga uburenganzira. Dufite icyizere rero yuko batazatwangira, kubera ko nabo iyo dusabye turabemerera. Murimo murakurikirana abantu bangana iki? Ntabwo nakubwira umubare, ndakuka abo twatangiyeho nkuko twabigaragaje mu itangazo ejo ni 20, ariko uko iperereza rikorwa hashobora no kuvuka abandi tukabongeraho tugasaba ko bakora iperereza kugira ngo tuganire nabo turebe ibyo bavugwaho niba bishobora kuba byavamo n'ibyaha bishobora kuvamo inyandiko zitanga ibirego ko baregwa bagakurikirana. Ariko stage turiho, intambwe turi uyu munsi ni iperereza ry'ibanze. Abazwi barimo ni nk'abande? Iyo turi mu iperereza ntabwo tuvuga amazina, abari urwego rw'iperereza amazina avugwa iyo twatangiye gutanga ibirego turega kanaka na kanaka, kuko ushobora kumuvuga ejo ugasanga nta nubwo uzanamukurikirana. Hari abatekereza ko ibi bintu birimo inyungu za politike, mushaka kugaragaza uruhare rw'Ubufaransa, kuko n'umucamanza Natalipo yatangije irindi perereza ku ihanurwa ry'indege. Aho ntihaba harimo guhangana, mushaka kugaragaza ko wenda n'Ubufaransa bufite uruhare muri jenoside? Numva ubitekereza cyane kuvanga ibintu. Twebwe nk'ubushinjacyaha dukora iperereza ku byaha, nizo nshingano yacu, sibyo? Ntabwo rero nshaka kubishyiramo politiki, kuko ibyo umucamanza uvuga yo gushaka gutangiza iperereza ku ndege, kuri dosiye y'indege yarimo Habyarimana, ntaho bihurira n'ibyo turimo gukora uyu munsi, kubera yuko iri ni iperereza twatangiye kera rizanakomeza. Yatangiye dosiye atayitangiza, iperereza ryacu rizakomeza nigira icyo rigeraho tuzabitangariza Abanyarwanda.